سلام تخطاتلتنا channel كما تخونوا سنة كتكونوا لا وتر من يوتيو كم وترو أبكباب عالم زقاطم زلو انتاي كايدالو بخميك تسألوا نايخل مسانا انتاي متسارالو زي ناس لزقاطم اترايدي كونس بحفشات كم تؤزفتن مسانا بغطاوي بتزاوار ركب كل وزق زبل كويو بعرب زيا فيديو زيا استفل علي حبريتا شركة قبريا نسودما بفلا يا بيروبا قنا بأمريكا ونزلو سلوانا تدما نتوما بسد زلنا بغاتا ويد ما بتزاواري كرغبنا زغليو زغا نسدتنياتا تارجت زقبره بوليتيكان بوليسيتاتن بغلطف كميلي معبل الله اب جرم اب اوروبا غند خنرينا جرمن كمون اب طليان كلت بفلا اب جرمن زتو كركن رينا اب هولاند تمساسالي له اب كالو تغرات اوروبا تمساسالي اب امريكا دما رايت وينج ويكات يماناي كنفي بدونالد ترامب كاينو نام ممصا غصي زخيزلو كل زي ولا كونتن هاجرات صبوت خونه كم سدتنيا بخمي عين كتري لك تارجت ناتو من تايو لزبز فيديوز بزح كنرينا قال دما ابز قربا بافريكا استخايدوا على نزو كنتات زي زغلح هذا برتع زخونه زربا كاب هذا تبع بريزنت نا افريكا نيرو نسو كنرينا امريكا نزو ابز كنتات زي هابتنا راشا بخمي ويكا اوروبا امريكا بخمي هابتنا راشا خمز يفتنلو ازخان خالوت هاجرات ترجم كل وي كنرينا لزبز حبريتا زلوا مودتا دما بزعبا زو كنتات زي نا بريزنت سياس تعزبتون كنرينا لازم كله كومباين جرنا كنرينا اي هوب صبو زخونه نكل ريقهم هذا صبغ مدام تان تمرتن كتوزدلو مجمريا بزياس كان يجمر what's happening right now please like geboro support gebarde mal Auch am Sonntag haben sich deutschlandweit Hunderttausende Menschen versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In München musste die Demonstration كم تريوا زلهم ادارغا ابي اوروبا بفلاي جرمن دما بسلاماو سلفن بتقاوموتاتن تناوص زل هاجريا زخانتايو كم ذا عينت قطباو نوصي انتي يفتر التقدمي اب 30 زقومه نازي ويكاتي ጨፍላቅና ሂትለር ግዜ ካብ ከምዛ ዓይነት ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝመፀ ሕጂ ድማ ልክዕ ምዝ ኩነታት እዚ መን ይመፃሉ ንቅድሚት እቲ ዝዓበየ ፓርቲ ወይካቲ ካብ መዓልትና ዓበየ ዝኸይ ዘሎ እቲ የማን ክንፊ ዝበሃል እዚ ከዓ እቲ ናዚዝም ናብኡ ክምዕብል ከም ዝኽእል ስለዚ ኣብ ዝቐረባ እዋን እቲ መንግስቲ ሓደ ዓብይ ካምፔይን ኣንፃሩ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ እዩ እዚ ግን እስከ ንራእዮ ቁርብትለይ because ካብዚ ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እቲ መንግስቲ ግን እንታይ ዓይነት ዳይሬክሽን ወስዳሉ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እስከ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ናይ አልጀዚራ ሪፖርት ባዕድ ክንጅምር In recent days, the country has been down this path before. Many are worried the growing power of the far-right AfD party carries echoes of Germany's Nazi past, and they want to stop it. This was Cologne on Sunday, where tens of thousands gathered on the banks of the Rhine River. I'm demonstrating against the fact that the things... So, as a halafe weekend, كسب بمليونات زتمن تنهلان رينا كسب بمليون زتمن حزب ابستفل عليه كبابيتات ناي كتمات ناي جرمن بموصا نتي معباين مسفحفحنا يماناي كنفي ويكا رايت وينج زبلو دلوتي الترناتيف في دوتشلاند زبلتي اي اف دي زبال بارتي نسنا عبي خيدالو ز بارتي سياب زحلفه ناير تراويان فيستيفالات تي ببرجير نحمدو اغرغراب زغاطملو سدتنياتات قطا خغلفلهم كابز عدي زبوتو يكون ابز بوتانا خطباس دا يكونس ابز عد خموصو زي غبوم زنبرو زي بوتኦም ዝኮኑ ህዝቢ ابز መጽዮም አለው በመባል ነው አጀንዳ ተጠቂሞም ኣብቲ ፖለቲካ ጽቡቕ ንኽግዝግሱ ብጣዕሚ ያሐግዝዎም ሓደ ካብቲ ብዙሕ ነገራት እዩ ናይ ስደተኛታት ፎልት ግን ብመሰረቱ ኣብ ናይ ስደተኛታት መሰረት ዝገበረ ፓርቲ እዩ ሕጂ ድማ ብሕቡ አጀንዳ ዝገበሩ አኺባ ወጪ ለጽንሄልና ክንሪና ንሱ ዘበገሶ ድማ ህዝቢ ባሽሓት ናብ ጽርግያ ወጪ አንጻር እዚ that we all learned at school, that we all know, can still seem to repeat themselves. And I'm here to show that the silent majority is no longer silent, because we are the majority. I think our democracy is a stable democracy, and it must never be attacked in the way the AfD is currently attacking it. Since Friday, there have been big protests in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg and Hanover. On Sunday it was Cologne, Munich and the capital Berlin. What triggered them was the exposé of a meeting held between the AfD and Austrian far-right leader Martin Sellner, where the forced deportation of millions of immigrants. So ati abi azara bkhoyn zolo kunatat AfD tmali konanta masritu ab hada fului hotel taraqiba misna Austria extremists
كم دما كمي غير كان سبات كاب جرمن زلهم زي الارم خبركم يقبع كم هجوم فيديو غيركم نيره كمي غيركا ولا زيغنت ناي جرمن زلهم سدتنياتات كاب تعدي تبنقروم زي دما اب تاريخ زغاطمي حدش ነገር አይኮነን ጀርመን ኣብ 1942 ልክ ከመይ ጌርካ ናይ ይሁድ ንኣፍሪካ ትጥርዞም ዝብል ማስተር ፕላን ኣውፅኦም ነይሮም ሕጂ ድማ ሓድሽ ማስተር ፕላን ክገብሩ ከለዉ ኣብቲ ገዛ ዝተሳለ ቪድዮ ወፂኡ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዓብ ምልዕዓል ገይሩሉ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዘሎ እውን ምስ ብዝተሓሓዝ እዩ ብታሕቲ ግን ኣብ ብዙሕ ስጉምትታት ኣብቲ ፖለቲካ ካልኣይ ዝሓየለ ፓርቲ ኮይኖም መፅኦም ኣለዉ ምዚ ናይ ቁጠባዊ ክራይሲስ ምዚ ናይ ሕርሻ ናይ ነዳዲ ምዚ መንግስቲ ጀርመን ዝኸዶ ዘሎ ምስ ዩክሬን ድማ ብቐሊሉ ናብ ዝለዓለ ላዕሊ ክኸዱ እዮም ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ክኸዱ እዮም እዚኣቶም ድማ ታርጌት ናቶም ስደተኛን كم زبالة إيرترا سدتنيا لذي كم سدتنيا أبي أوروبا بهولندا زولو تمساسالي نلعب زمزولو سي أب سويس نوي حوان درجة سدتنيا تات بعين مرفي خات حلف كوين زولو مخنياتو تيسفا بيز بحال نوي حوان أب سلطان سون هيترا يكون اسمه مليسو بعين سدتنيا تات نعبيه يزخي زولو أب أستراليا تمساسالي له أب أمريكا دونالد ترامب بارتناتون قدامي تجرو حناتهم دوب معزاون سدتنيا تات بصنع محازن زبلي سلازي عبد الإنجليز أن مدحانيتو نكتاتحونو زعرلا زلو كما يجرك سدتنياتات كابت هاجر ناب رواندا تسدومي أبز قرب بعد ما تعويتنا بله يقدر على الجزء ترغيبه خمسة سلازي there is so many أنصار سدتنيا كم سدتنيا كاسين كات دقس ويا كابلان تزيبلك هذا جنيا كنا تاتي متسكع خمسة لو ختصول كتكلم لك بخل من قدهم رياينا. And Germans of foreign origin was discussed. The AFD denied supporting the idea, but it's been a major scandal nonetheless. Nothing is for granted. We have a strong constitution, but we need a strong civil society, and we need in the center of the democratic parties a clear cut, a clear firewall, not to cooperate with this right-wing extremists and not copy parts. The AFD was founded a decade ago on anti-immigration and Eurosceptic. So كم تريود اللون قد معصرت عامت عبيلو عندما بقسيون صار سدتنيايو سلازي كاب سدتنياتات بتعمي بوليتيكا دخسب مهنياتو دك هاجر سلازي يكونوا توم دك هاجر وطبعا حماق خونهم كله من عبروك خبرهم كله شجر كجاتهم كله الزخول لاب جرمن زلوا بسدتنياتات زي ما زي يكونن طب يهون لهم سدتنياتات has nothing to do من عبات نيشتا يا برك تخلوهم غلي اتزعب هنا يكون طبعا كرايس سجات يوم زلوا مسراش وصدوا وسقمتي ግን ናበየም ዝጥቕልሎ ኩሉ ግዜ ናብ ተወጻእተኛ እዩ ዝጥቕላል ሲ ተቐንዲ ስኬፕ ጎት ብሎ ይብልዎ በዚ ናብ መህደሚ ናይቲ ፀገማቶም ናብኡ እዚ ካ እንታይ ገብራሉ ነቲ ሬክት ነቲ ራይት ዝበሃል ዊንግ መመሊሱ ይሕይሎ ኣሎ ደቂ ዓዲ ሃገርና ጅግንነት ገለመለ ዝብሉ ከምኦም ዓይነት ስምዒታት ነቲ ስደተኛ ግዳይ ገብርዎ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ዘለካ ስደተኛ ብመንግስቲ ዘለካ ስደተኛ እሞ ኣብ ዝለዓለት ሓደጋ ወዲቕካ ከም ዘለካ ወይ ወዲቕኩም ከም ዘለዎም ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ስለዚ ቀዳማይ ታርጌት ናቶም ከመይ ገይሩ ነቲ ፅግዕተኛ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ነጥፈው እዩ ስለዚ ቢ ኬርፉል ተመሳሳሊ እቲ ራይት ዊንግ ኣበይ ዝዕወ ዘሎ እቲ ሕማቅ ፖለቲካ ናይቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ሕርሻ ራእይ ወዚኦም ትራክተራት ባሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ንበርሊን መፅኦም ነይሮም ሶምናት ገይሮም እንታይ ይኻትት መንግስቲ ነቲ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ካልእን ዝኸዶ ዘሎ ፍሹል ፖለቲካ ንምሽፋን ካብቶም ናይ ሓረስቶት ዝወሃብ ዝነበረ ድጎማ ንዑ ኣትሪፉ እንታይ ገብር ይፍትን ኣሎ ነቶም ሓረስቶት ሓደጋ ናይ ነዳዲ ክብሪ ክትከታታትወሎም ንሱ ድማ ተወዳዳርነት ስለ ዘይብሎም ኣብ ዕዳጋ ክዕወቱ ይክእሉን እዮም እዚ እውን ካልእ ቲዮሪ ኣሎ ብድሕሪት እስከ ንስማዮ ንእሽተይ Hier geht es um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Ich bin Jahrgang 66, mein Sohn ist Jahrgang 2003, befindet sich aktuell in der landwirtschaftlichen Ausbildung. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ብተደጋጋሚ ኣብ ቁጠባ ዓብ ፅልዋ ክልዎ ስለ ዝኾነ ደጊሙ ደጋጊሙ እንታይ ገብረሎ ነቲ ህዝቢ የላዓዕለሎ እዚ ናይ ኤነርጂ ክራይሲስ ናይ ቁጠባ ክራይሲስ ነቲ AFD ዝበሃል ፓርቲ መመሊሱ ዝሕይሎ ዘሎ ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ናይ ዩክሬን ውግእ እውን ይቃወምዎ ስለ ዘለዎ ስለዚ ነታ ናይ ዩክሬን ውግእ ይቃወምዋ ስለ ዘለውን መንግስቲ ጀርመን ድማ ኣብ ቁጠባ ጀርመን ከተኩራሉ ስለ ዝብሉ ዘለው እዮም ምስ ናይ ዓሌታውነትን ናይ ስደተኛታትን ዘተሓሓዝዎ ዘሎ እምበር ናይ ስደተኛታት ፍቅሪ ስለ ዘሎም ኣይኮነቶም መንግስቲ እዚኣ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ኦላፍ ኣብ ዝሓለፈ ምፅልኩም ነይረ ተሓጒሱ ነይሩ ነቶም ስደተኛታት ናይ ምጥራዝ ምስ ካልኦት ፓርትታት ስለ ዝሰርሐ ሓደ በኋላ ጌርና ኣለና ምስቶም ስቴትስ ናይ ጀርመን ጌርና ገለገለ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ቁጠባ ፀገም የጋጥሞ ስለ ዘሎ መህደሚ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ጎኑ ንምግባር ዝጥቀምሉ ዘሎ ሜላ ዳ እምበር ኣብታ ዝጠዓሞም ግዜ ንሳቶም እውን ነቲ ስደተኛ ክግልፍዎ ፀገም ክህልዎም ኣይኮነን ስለዚ ነፍሲ ወከፍና
أستوعب كريو زلوي تمساسالي إذا أبتلياني رأيوه أبتليان ما فاشيزم التناي مسوليني زنبرلو فاشيزم نتيناتو ጭርሖን ናቱ ኣገባብን ክኽተሉ ተራዮም ስለዚ እዚኣቶም እውን ኣብ ጣልያን ከመይ ጌርና ንጥርዞም ነቲ ፓርቲ ዶ ክንዓጽዎ ዝብል ዘረባ ወላ ኣብ ጀርመን እውን ከምኡ ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሚድያ ይዘውር ኣሎ ስለዚ እቲ ሚድያ ከመይ ጌርኑ እዚ ራይት ዊንግ ይኣልዮ ብዙሕ ኣዛራቢ ዘሎ እስከኒሽተይ ብዛዕባ ንስማዕ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ርሳትና ክንሰግር ኢና Tens of thousands of people have taken to the streets of the German city of Hamburg to protest against the far right. It follows revelations that members of the Alternative for Germany party held a secret meeting to discuss the mass deportation of immigrants and German citizens of foreign origin. The AfD is under domestic surveillance in several German states, and there have been calls to ban the party entirely. The streets of Hamburg overflowing with protesters, giving voice to the post-war German promise of never again to right-wing extremism. I'm actually demonstrating for the first So انتايوتي كانديدا زارب زلون زفر زلون ازدي ناب نازيزم وي كاتقد محجي ناي هتلر متنسع كاب كمزا عينت كونتات دمص سلازخونه تاريخ يزدغم زلو اب مودات اسراتات اب اسراتات كسب مودات اسراتات اب مجمريا 30 جرمن اتزخف قطباو قلولاو زغاطما غزي نيرو نس دمايو مبغس نايت هتلرن اتنازيز بحالن زغبرو جون جرمن اب قطباوي كرفس يازلا منالبات نز كونتات زي تتقيمم اتكونتات نابزل عليه نابز قددن كخيت كم زغلن يوزتنبا منالبات ترخنا خملساينا نزيا الناس Flags and banners combined with a winning mood. For some in Germany, a sign of protest. For others, an unpleasant sight. The Alternative for Germany party is becoming increasingly attractive for voters, with nearly 50% electing the AfD during district elections in Sonneberg. A runoff could lead to an AfD candidate becoming district chief in Germany for the first time. I won't let myself be insulted as being a Nazi because I'm sympathising with the AfD. So, هجي كملساينا بفلاي تاعنا ناي رشا ገንዘብ ንምህጋር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ እንዲና እዚ ግን ተመሳሳሊ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ካምፓላ ወይ ኣብ ኡጋንዳ ክካየድ ዝቐነየ ሓደ ዋዕላ ነይሩ እቲ ዋዕላ ድማ ዋዕላ ናም ዝበሃል ናን ኣላይንድ ሜምበርስ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ደቡብ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ኤስያ ሃገራት ዝርከቦ ነይሩ ኣብኡ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ነዊሕ ዘረባ እንዲ ግን ሕፅር ዝበለት ክፋል ከሪክሜ ምዝ ኩነታት ድማ ክኸይድ ይኽእል እዩ ከም ስደተኛ ከም ኣፍሪካዊ ክትርድኦ ዘለካ ድማ እዚ እዩ The Europeans used their progress in technology of shipbuilding and the use of gunpowder to conquer Africa, the Americas, Asia and the Pacific. ኤሮፓ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ለውጢ ዝረኸብዎ ዕድል ዝረኸብዎ ናይ መራኸቢ ይኹን ጋምፓውደር እቲ ባሩድ ኣብ ብረት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝመፀ ከምኡውን መድሃኒት ዝረኸብዎ እዚ ኩሉ እንታይ ገይሮሞ ንኣፍሪካ ካብ ኩሉ ፀጋታት ከልኪሎም እምበሺ መመዝመዝን መስረቕን መግዝእን ተጠቂሞም እዚኣ ግን ኣይኮነ እንታ ዘረባ ስምዖ ሕጂ European looting of the rest of humanity through slavery, imperialism, colonialism, semi-colonialism, conquest, and extermination of the indigenous people in some cases went on for 500 years. Instead of humanity celebrating the scientific advances. نعمش 100 ዓመት ዝኸውን ብመግዛእቲ ብባርነት ብጊላነት ብካልእ ምዝመዛን ስርቅን ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሕጂ ዘለናዮን ገይሮም ልዕሊ 5 ዓመት ንኣፍሪካ ንኻልእ ኣከባቢ ናይ ዓለምን መዝሚዞም እዮም ኢማጂን ን500 ዓመት ዝሰረቐካ ሕብረተሰብ ኣብ ዘይጠቅም 50 ዓመት 30 ዓመት ሰብ ተሰዲዱ ስለዝመፆ ክሳብ ክንድዚ ፍግዕ ኢልዎ ንሰብ ክንሰጎጊና ዶ ነቲ ሰብ ከዓ ከምፅኦ ከለዉ ንኽምዝምዞን ኣብቲ ንሱ ክሰርሓሉ ዘይደሊ ዓውዲ ንኸስርሖን ነቲ ናቱ ቁጠባ ንክዕብን ኢሉ ዘምፅኦ ስደተኛ ምስ ፀገበ ከምዚ ንምግቢ ምስ ቀረብካሉ ኣብ ገፅካ ዝድርብየልካ ልክዕ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ስደተኛ ኣብቲ ደቂ ዓዲ ክሰርሕሉ ዘይክሉ ቦታታት ንነዊሕ እዋን እናሰርሐ ብትሑት ደሞዝ እናሰርሐ ነቲ ሃገር ኣብ ምምዕባል ዓብ ተራ ዝገበረ እዩ ቀደም ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ነቲ ፀጋታቱ መዝሚዙ ብናፃ ኣገልጊሉ ከም ባርያ ኣገልጊሉ ንኽምዕብላ ገይሩወን ድሒሩ ድማ ኣብቲ ዓዲ ማዕቢሉ ዘሎ ንሳቶም ክሰርሑ ኣብ ዘይክሉ ደረጃታት እናሰርሐ ነቲ ቁጠባ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ከም ዝበፅሕ ገይሮሞ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን
ተመሊሶም ኩሉ ስደተኛ በኤውሮጳ ዘሎ ብጀካ ውሑድ በመንግስቲ ዘለ ዝበዝሐ ኣብቲ ዝኸፈ ክፋላት ደቂ ሃገር ደቂ ህዝቢ እቶም ደቂ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ክሰርሕዎ ዘይክእሉ እናሰርሐ ብትሑት ደሞዝ እናሰርሐ እዩ ነቲ ሃገር ዘማዕብል ዘሎ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዘበርክት ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዮም ዝደልይዎ ጀርመን ምን ተኾነ እኮ ሕጂ ኣይወልዱን እዮም ስደተኛ እንደለና እንታይ ዓይነት ስደተኛ ክንብል ኣለዉ ኣብ ካል ሃገር ተማሂሩ ሰልጢኑ ሬድ ዝኾነ ዝተወድአ ሰብ ኣብዚ መፅኡ ክሰርሓልና ዝኽእል ጥራይ እምበር ንሕና ገንዘብ ከነፍሰሉ ዘይንኽእል ድፍረት እንድዩ ግን ከምኡ ኢኻ ስዊዘርላንድ ከመይ ክትገብር ዝተምሃሩ ኣብ ካልእ ዓዶም ኣብ ጀርመን ያ ፈረንሳ ዝተምሃሩን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተመክሮ ናይ ስራሕ ዘለዎም ብዝለዓለ ደሞዝ ኣምፅኦም ቀጥታ ኣብቲ ቁጠባ ይእትዎም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሲስተም ኣሎ የለና ኣይኮነን በዓል ዱባይ ዩኤኢ እውን ብኸመይ እዮም ዝህብቱም ዘለዉ ሕጂሳቶም ድማ ከምኡ እዚኣቶም ግን ቀደም ንህዝቢ መዝሚዞምን ሰሪቖምን እዮም ስለዚ ሰብ ናብኦም መፅኡ እንተነበረ ነቲ ዝተሰርቀሉ ነቲ ዕድላቱ ዝተኸልፈ ንዑ ክትክእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንግደፎ ግን ናብ ሙሰቪኒ ንመለስ In shipbuilding, the wider use of gunpowder, which had been discovered by the Chinese around 800 BC, the wider use of quinine against malaria that the Spanish had learned from the indigenous Indians of the Americas, the steam engine, and all the other inventions, were to spend 500 years in anti-colonial wars to expel the evil parasites. In the case of Africa, it is only in 1994 that the indigenous people of South Africa regained control of their country. So we have to spend 500 years dealing with idiotic schemes by greedy people. So, ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣፍሪካ ዝኸፈለቶ ዋጋ ሎሚ ብዛዕባ ኣፍሪካ ክትዛረብ ከለኻ እንተ ኮይና ከምዚ ኮይና ገለኻዮ ክትብል ከለኻ ሓደ ሰብ ን500 ዓመት ኩሉ እቲ ትኽክል ክትሰርሓሉ ከምዘይ ትኽእል ገይሩ መዝሚዙ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣብነት ሓደ ሰብ ባርያ እንድሕር ጌርካዮ ካብቲ ናይ ባርነት ሜንታሊቲ ንክወፅእ ብዙሕ ዓመታት እዩ ዘድልዮ ብዙሕ ትሬኒንግ እዩ ዘድልዮ ብዙሕ ትምህርቲ እዩ ዘድልዮ ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ከም ጊላ ዘገልግል ዝነበረ ሰብ ናፃ ኢኻ እንድሕር ኢልካዮ ምፅኡ ኢሉ ናፃ ኮይኑ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እቲ ዝኸፍአ ክፋሉ ድማ ናፃ ኮይኑ ክሰርሕ እንተጀሚሩ ክሰርሕ ከምዘይደሊ ስለ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ኣብ ካልእ ኮለል ከይበልና ብኤርትራ ንሪኦ ኣለና ኤርትራ ነፍስና ከነመሓድርና በዓልና ብዝመስለና ክንከይድና ሰውራና ብናትና ኣተሓሳስባን ብናትና ኣካይዳን ኢና ኣምፂና እያ ሃገርና ምልማዕ ድማ ብዝመስለና ክንከይድና ኢሉት መንግስቲ ነዚኣ ንኸይገብር ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንቅፋት ግን መግለፂ የብሉን ብፍላይ ኣብ 2024 ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ሃይንሳይድ ነቲ ኩሉ ዝሓለፈ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ትርኢ ክሳብ ክንደይ ነቲ መንግስቲ ባዕሉ ዕጩ ነታ ህዝቡ ወይ ካብቲ ሃገሩ ዝመስሎ ንኸይገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ማሓንቆታት ከም ዝፈጥሩ ማለት እዩ The oppressors miscalculate when they use their temporary advantage in science and technology to think that they can use that to indefinitely oppress other people. The oppressed will learn, catch up, and defeat the oppressor. All empires always collapse. The idea of empires is an evil idea. People are supposed to be free, not to be conquered by empires. Of some of the actors of the world. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቶም ገዛእቲ ኩሉ ግዜ ገዛእትን ላዕሊ ኮይኖም ዝነብሩ ይመስሎም ነይሩ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን ኩሉ ግዜ እትስተገዘ ኣብ ገለ ግዜ ኣርኪቡ ነቲ ዝገዝኦ ዝነበረ ከርክቦን ክሓልፎን ይኽእል እዩ ገለ ሃገራት ኤስያ ነቶም ዝገዝኦም ዝነበሩ ሃገራት ሓሊፎም ክምህርዎምን ከሰልጥንዎምን ጀሚሮም ኣለዉ ኣፍሪካ ድማ ሓደ መዓልታዊ ክትበፅሕ እያ እዚ ንክግበር ግን እቲ ህዝባ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ናብቲ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ንቅሓት ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ Why not respect freedom of everybody if you say you are a Democrat? How can you say you are a Democrat and yet you want other people to be slaves? Why do you not seek to influence people by your good example instead of manipulation, lectures, and threats? Influence people by example, not by... Wow. ዲሞክራሲን ናፅነትን ትብል ትዛረብ ትሕር ኮይንካ ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ ንህዝቢ ናፃ ዘይትገድፎ ብዝመስሎ ንክኸይድ A big question. ዲሞክራሲ ናፅነታይ ማለት እዩ ሰባት ሃገራት ምርጫን ክገብራ ሕርየን ክገብራ ማለት እዩ እኮ መንግስታሲ ብዝመሰሎ መንገዲ ክኸዱ ናፃ ክትገድፎም ኣለካ ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ዲሞክራሲ ኣብ ዓዶም ኣብ ካልእ ሃገር ግን ንሶም ዝደልይዎ ግበር እዮም ዝብልካ ዘለዉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ታሪክ መብዛሕትኡ ሰብ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከተስፋሕፈ ትፅዕር እያ ኢሉ ዝኣምን ውሑድ ኣይኮነን ኣትሊስት ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ የለን ግን ኣብ ካልእ እንተኸይድካዮ ኣብ ሕብረተሰብና እየ ዝብል ዘሎ ኣብ ካልእ ግደፉ ኣሜሪካ ዲሞክራሲን ምዝርጋሕ ትሰርሕ ዘላ ሃገር ኮይኑ ዝስምዖ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ወረሳት ክሳብ ክንደይ ዝሕዝን ክፋል ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ከም ተነዝሐ ኣብ ኤርትራ ዝመሰላ ኤርትራ ክትገብር ከምቲ ኣብ ሰውራ ብዝመሰሎ መንገዲ ናፅነ ዘምፁ ዝመሰሎም ክገብሩ እቲ ህዝቢ ይክውስኖ ዘሎ ህዝቢ ኣይደልዮን ብናይ ህዝቢ መንገዲ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ናይ ወፃኢ ምትትታው
زينا نشل زلنا threats and manipulations. Chauvinists of race, religion, tribe, or gender should stop wasting our time and opportunities with their shallow schemes. Action will inevitably invite counteraction. Oppression will invite resistance. Anyway, كبيت زربايو من البعض جزء ترغيبة خملسة بزح سلسلة لنجن نزح حتى فيديو نراهم تصنعهم عشان فيديو كحل فيه. American, African, ريح مادو زتريوات عليكم. Chinese, China تقام تقاتي مو أفتح جيرو سجيرو تقوي American, أمريكاوي تقام تقاتي مو زليلي خي African, أفريقيا وخير نساعتات نمعالتات نعمتات أبصلوتن صومن تصميدو دا 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 قبل بالي لوكا صلوتهم غيرهم ما يكون كنت زغبركوا أمودة دما ولا حنت يبلون أبتات أطفي زاتو ስለዚህ حماق سمعت أي حاسكم صلوتن مسألين أملاخن حماق نبلي لنا قام كاب صلوت كتفتح بتنبيت نريا لنا عصرت زي كنبيل كان كندا قد كي قال ملخ قبل الك زي عينة تحساس بين أفريقيا دحريت ماليش وازلو خنبل خلينا سلامتاي قام كا بس راح يفتر أملاخ نسبك فترة خلو أب جنتنا إيداني فتيرو كرسي هابو عراتي هابونغن أب قدس مساحات كرسي بو عراتي بو مقبه بو أي بلنان بعلخا خير كوسدو يلو تديهم لهم كل تساقاتات علىك كيت كوسدو سرح كوسدو كرسي دحر دليخا كابتن عوام نز فطر كل كسرح عرات دليخا كابتن عوام نذهب وسيت كسرح يلو سلازي أملاخ نخن سرح فتيرنا نتجنتناتو نخن سرح اللي فتيرنا كوفيلكا بقوارات حبن صلوت مالت صلوت مبزح مالتك كوفيلكا بقوارات حبن مالتيو الناس راح كاكو خصلت خليخ شدوش معالتي انت سرحك هذا معالتي تعرف كخصلت صبغي كتمسكنان عملا كل نجارات كاجب صلوت كترغبان فتانجن تيكيت رايزي سرح زي مفتاح مالتيو صلي صلوت جن نعملها خمسكينكا أبتو تسرحو زلها كحجزا كم تصبايد عمبر كوفيلكا حنت خي جبرك أملاخ جبرلكا صار أملاخ وي كان أملاخ سليكم كنا أملاخ لما نم زي زد لنا بزوها نزي مغنياتو صار أملاخ زخدو نعلمنا نبي وزوالو نرلنا أب أفريقيا زول حدا جن حلف زبالي صار أملاخ ونكتب لا تخليها بمن أملاخ مسكنا لغنا بالكا كوفيلكا يكون كان أملاخ كسرح تكلال لك تدي سرح وينكا لو تصبها يلا نزغا جست بقليلو تقبل كردانا كخلزلوي لذي نبغى هي أنا نهمنوت نقرأ يكون أبديا كالستور خنرينا listen carefully. Moving to the war in Ukraine now and a potential new source of funding for Kyiv's defense efforts. The United States is reportedly looking into the possibility of seizing some $300 billion in frozen Russian assets. The Biden administration is exploring that idea as future U.S. funding remains caught up in a domestic budget dispute. Several weeks after these images announced Russia's invasion of Ukraine to the world, the US and the EU retaliated by freezing around $300 billion worth of Russian state assets. But nearly 2 years on, and with no end in sight to the war, Washington and its allies are now talking about taking the more radical step of not just freezing the Russian assets, but confiscating them. Kiev is keen for this to happen. In 2024, one of the key tasks is redirect. So, انتهي نسمع لنا زي تزعبي مافيانتنا عالمنا مالتنا نسمى زلنا. So, رشا كم كالوت نفسه كف حجرنا عالمنا لنقدنا تا أمريكا دولار تتكلم رقم. فلذا كنا قد كلها US دولار تزعبي كارنسي سلزخونة أب international business دولار يلي كاب ريزيرف نات كازيجن زبزيد ما أب بانكنا رشا يكون زغمة أب بانكنا أوروبا بانكنا جرمن فرنسا نيجلس لم تأكد نقد كلها التجنزب كابن نابن كن كسعة سلزلو سلذي هذا كامباني مثلا أمريكا هنا قد كله نابنت أنا بأونلاين كفيلة كتب كلها تجنزب نات كابير لو نابن نات تجنزب أب سويسا لو تجنزب الترانسفير كابتب سنترال بانك نف سنترال بانك نا سويس نا جرمن نا أمريكا نا بليز خيط سلذي أب تبانكي زور زلو تجنزب نزين الدين خطأ ما كاب كلنا هجراتنا علم دولار أب UAE ديو أب أمريكا ديو أب أوروبا ديو أب قلل اللون في دولار كتحس كتكلها لك عن تي من قص خاصنا ينقدر حق زكاة 300 بليون زخون جنزب دما أمريكا العليو نا جرمن مالتي نا رشا العليين دينيرو كسب شد 600 بليون تتحيزلو نا 300 بليون جن وسيدهم نا فرد نجر نا رشا جنزب نا نلقون زلنا وسيدهم ني يوكرين كبوامو نفتوج كبوامو نا يكونوا نكو بس جنزب زي أسوار جزيوم ني يوكرين كبوامو ليس نخط عنه انتهي مالتي زي
ገንዘብካ ብዶላር ዘሎ ኣብ ባንክና ኣሜሪካ ወይ ካብ ዩሮ ዘሎ ኣብ ባንክና ኤውሮፓ ናትካ ገንዘብ ከም ዘይኮነ ክትኣምን ኣለካ ሃገራት ከምኡ ግለሰባት ድማ ከምኡ ብዙሓት ራሻውያን ቢልዮነራት ገንዘቦም ብዩሮን ብዶላርን ተቐሚጡ ዝነበረ ተሃጊሩ ገዛውቶም ተሃጊሩ መራኸቦም ተሃጊረ ስለዚ at the end of the day ወረቐትን ቁፅርን እዩ ዘለካ ገንዘብ ኣለኒ ትብል እምበር ሓንቲ ነገር ርሶም ዘይደልይዋ ተጌርካ it's not your money እዚ ድማ እዩ ትፀገም እዚ ድማ እዩ ንዓለም ሙሉእ ካብ ዶላርን ካብ ኣሜሪካን ንክሃድምን ካልእ ፕላን ቢ ንክህልዎ ንክሰርሕን ዝገብር ዘሎ Racking the frozen assets of the Russian Federation in the West towards Ukrainian recovery. The United States, the European Union, and other countries have come closer to resolving this issue. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been pushing for this for a while, as a way of punishing Russia and also financing the war effort at a time when resolve seems to be fracturing in some places. Okay. But Moscow says if the US and its allies go ahead, it will respond by seizing Western assets and has already drawn up a list. A spokesman for the Kremlin... So, بحفشة تي كييف ويكا تي يوكرين بريزيدنت انتهي زبل زلو ناي راشا غنزب هبونا مس راشا خنبواقع يزبلهم زلو راشا ناي يوكرين غنزب كتوستا يدخلنا وانا تسلا زي بلا بحفشة غن بزوح كامبانيتات بزوح اسيتس ناي امريكاويان كامبانيتاتن كالي ناي اوروباويان انفستمنتن قال ملن سلو زلو تعدي دعر 300 بليون وشيتكم نزاب زعدنا زلو كن هجرينا يعتبل دالا راشا السجن انتهي مالتي نخالع علم it's a shock waves زي ناي بحقي زسنبدن زبحررني ገንዘብ ናይ ሃገር ካል ሃገር ክትወርር ከም ትኽእል ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ገንዘብ መሓስ ኤርትራ ብዙሕ ገንዘብ ፍሪዝ ተገይሩላهم ዘሎ ይንገር እዩ ኣሰት ፍሪዝ ክብሉ ከለው እገዳ ኢሎም ንኣሰት ፍሪዝ ክገብሩ ከለው እንታይ ማለት እዩ ነታ ሃገር ተገንዘባ ከም ዘይትጥቀም ክገብሩዋ ከለው ስትራይክ ይከውን ድማ በስዊፍት ዝበሃል ንሶም ዝቋፀርዎ ንግዲ ከይተሳተፍ ገንዘብ ናብ ካልኦት ሃገር ንከይተሳተፍ ካልኦት ሃገራት ንከይሰዳልካ ዓብይ እንቅፋት ዝፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ማፍያ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ ድማ ኤውሮፓ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ንራሻ ድዮም ድሓስዩ ዘለው ንዓለምና ግን ሓደ ዓብይ ሲግናል ሂብዎ ኣለው እዚ ከዓ ገንዘብኩም ብዶላር ዘሎ ገንዘብኩም ከይመስለኩም ድሌትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንሕና ዘይንፈትዎ እንተጌርኩም ገንዘብኩም ቅበፅዎ ቁጠባኹም ቅበፅዎ ዝብል መጠንቀቕታ እዩ ስለዚ ነዛ ስጉምቲ ክወዝዎ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሑ ዘለው ሓሳብ እዩ ደኣ ዝዘውር ዘሎ እምበር ኣይገበርዋን ኣለው ስለምንታይ ይፈርሑ ኣለው እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንኻልኦት እንታይ ትርጉም ከም ትህብ ስለ ዝፈልጡ ፅቡቅ ገይሮም ብመንፅር እዚ ኢቨን እቲ ሓሳብ እዚ ክዝረብ ኣብ ሚድያ ምጅማሩ ንኻልኦት ሃገራት ብፍላይ ነተን ግሎባል ሳውት ዝበሃል ኣፍሪካ ኤስያ ላቲን ኣሜሪካ ሾክ ገይርዎን ዘሎ ካብዚ ከመይ ጌርና ካልእ ፕላን ክነፈጥር ኣለና that's why ብሪክስ ብናቶም ባጤራ ክነግዱ ብወርቂ ድዩ ብገለ ክነግዱ ገለ ዝብሉ ዘሎ ኩሎም ሃገራት ካብ ዶላር ክንሃድም ክንክእል ኣለና ይብለው ምክንያቱ እዚ ናይ ማፍያ ስራሕ ስለ ዝኾነ also said such a move would not just violate international law, but undermine other nations by casting doubt on the inviolability of property. In general, no such theory can be legal. It can only be pseudo-legal, and most importantly, it will be a significant blow to the foundations of the international economy. But as the war grinds on, supporters of the scheme say seizing such a large sum of Russian money could change the course of the conflict by strengthening Kiev's position, not just at any talks, but also on the battlefield. Let's bring in Anastasia Felix. She's an assistant professor. እንታይ ዝብሉ ዘለው እቲ ገንዘብ እንድሕር ወሲዶምሲ ነቲ ቁጣ በደቲ ውግሲ ብመስፈረቱ ክቅይሮ ክእል እዩ ልዕሊ ከባቢ 300 ሚልዮን እኮ ገንዘብ ቢልዮን እኮ ተዋሂቦም እዩ ኣብዚ ቀረባ ሰማዕኮ ክሳብ 600,000 መንእሰይ ናይ ዩክሬን ተቐቲሉ ከም ዘሎ ዝብል ገምጋም ካብ 400,000 ክሳብ 600,000 ዝትመን መንእሰይ ተቐቲሉ ከም ዘሎ ካብ ዩክሬን ጥራይ ሓደ ሪፖርት ናይ ኣሜሪካ ርኢ ኣለኹ ካብ ጀፍሪ ሳክስ ዝመፀ ሓበሬታ እዚ ሓደ ዓብይ ፕሮፌሰር ናይ ኣሜሪካ ክቡር ፖለቲከኛ እዩ so ንሱ ክሳብ ክንዲ ዝሰመይትሎ ይብል ኣሎ ኣሜሪካ ጥራይ ክሳብ 150 ቢልዮን ሂባቶም ኣላ ኤውሮፓ ክንዱ ዝኸውን ስለዚ ክንዲ ገንዘብን እቲ ዝበለፀ መንእሰይን ሂቦሞም እዮም እንታይ ኢኻ ክትውስኸሎም ወሲኽካ ነቲ ሃገር መሊስካ ክትዕኑ ኦፍኮርስ ንራሻ ኣብ መሊስካ ንምድኻም እዩ ዕላማ እዚ ግን እዚ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኔቶ ከምኡ ናይ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ ምድኻም ንቻይና ትዝበለፀ ዓወት እዩ Professor of Finance at Haas School of Business at the University of California at Berkeley. She's also founding member of the NGO Economists for Ukraine. Welcome back to the day. Anastasia, the Biden government is now looking into seizing frozen assets and using it to compensate Ukraine directly for damages caused. What's different and new about this plan? Yeah, so the plan itself is not new. The discussions about seizing Russian assets have been going on for months, even for the past year. As economists, we've been recommending that course of action for a while. So really what is new
starting to arrive at a consensus about how it can be done. So in a legal way, that would both seize Russian assets for Ukraine's reconstruction, but without jeopardizing other countries' investments in their security and continuing to invest in the US and other G7 countries. And the way that is being discussed now is through the new legal theory of countermeasures, where it would be very clearly specified that this seizure of Russian assets would be a countermeasure in proportionality to Russia's aggression against Ukraine that would be basically used for future reparations that Russia would owe Ukraine. So እንታይም ዝብሉ ዘለው በሐፈሻ ንራሻ ደንጊጾም ኣይኮኑ ገንዘብ ሰርቆ ዘለው ደይሰርቆ ደይወሰድዎ ዘለው እቲ ከምጻሎም ዝኽል ጸገም ስለ ድፈሩ ጥራይ ኦሬዲ ተሐሳብ እቲ ዘረባ እቲ ዲስካሽን ኣብቲ ዘተ ብምብጽሑ ጥራይ ብዙሓት ሃገራት ተዳሂለን እየን ስለዚ እዚ ከም ግለሰብን ከም ሃገርን ከድህለካ ዘለው ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ገንዘብካ በባንክ ተቀሚጡ ዘሎ ገንዘብካ ይዝመስለካ ኖ one day ኩሉ ወሲዶም ግድባይ ክብሉኻ ኣብይዶም ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለካ but ጆርጆ ዝትነግረና ዘለኻ እንታይ ክንገብሮ ሊና ንዝብል እስከ ምናልባት ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ኣልተርናቲቭ ስለ ዘሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ምርጫ ከለና ካብዚ ወፃኢ ክንከደሉ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል እስከ ንሽተይ ኣብዚ ሓሳብ ክበኩም ክፍትኒ ኣብቲ ካል ከይሰገርኩ ከለኹ carry a gold bar through an airport? Very heavy. Try it next time. They won't let you through, right? In fact, if you tried to carry $100,000 of gold through an airport, not only would you not get through, but the assumption would be you're a criminal, you stole the gold, and they would just take it and keep it without a court order. Now, እንታይ ብላ ኣለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀረ ባንኪንግ ሲስተም ዝዛረብ ዘሎ ማይክል ሴይለር ይበሃል ወርቂ ንኣብነት መተካታ ናይ ገንዘብ እዩ ብዙሕ ወርቂ ሲ ካብ ገንዘብ ኣፀቢቑ ዝሓይሽ ወርቂ እዩ ወርቂ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ብዙሕ እንድሕር ሒዝካ ንኣብነት ዓብ ወርቂ ሒዝካ በኤርፖርት ክትከይድ እንደፈትን ብሎም ኣሎ ዝተወሰነ ደረጃ እንድሕር ሓሊፉ ይርይዎ ንስኻ ሰራቅን ገበነኛ ኢኻ ኢሎም ነቲ ወርቂ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክምንዝዕዎ ይኽእል እዮም ዝኾነ መንግስቲ ኢኻ ከም ዝገብር ተጠንቀቑ ወርቂ ኣዝዩ ብዙሕ ወርቂ ሒዝኩም ከተተረሂብኩም መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ክምንጥሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረኩም ዘሎ so very careful እንታይ ማለት እዩ ወርቂ እውን ካብ ገለ ደረጃ ንላዕሊ ክትወስድ ከም ዘይከኣለካ ምክንያቱ ወርቂ ትሪል ገንዘብ ወርቂ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ሒዝካ ክትንቀሳቐስ ብካልእ ተራርባ ወርቂ ሒዝካ ብትዘለካ ሃገር ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሒዝካ ናብ ካልእ ዓዲ ክትከይድ ከለካ ግን መቃቂልካ ዘይኮንካ ሒዝካ ክትወፅእ ኣይደልዩን እዮም ኮንፊስኬት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ይነግረኩም ኣሎ ስለዚ do your own research ካልእ ንቐፅል ብገንዘብ ከመይ እዩ ኣካይዳ try to carry $100,000 of cash through the airport. You won't get through. Now, not only will you not get through, they'll just take your money, right? They'll just take it, and the assumption will be you stole it, okay? So cash is a unit of control. Now, put $100,000 in a bank. Try to send it to someone. At the airport. You won't get through. Now, try to carry $100,000 of cash through. 100,000 ካሽ ሒዝካ ክትወፅእ ካፈትን ኢሉ ገንዘብ ብካሽ ማለት እዩ 100,000 ሒዝካ በኤርፖርት ተራኸብ ሰሪቕካ ያለኻ ገበነኛ ኢሎም ክምንዝዑኻ እዮም ገንዘብካ ኮይና ንዛረብ ዘለና ናትካ ገንዘብ ሲ 100,000 ዲ 50,000 ሒዝካ ክትወፅእ ተረኺብካ ኢንፋክት ኣብ ኤሮፓ ፕሬዚደንት ናይ ባንክ ሰንትራል ባንክ ናይ ኤሮፓ ዝተዘረበቶ ማለት ሚስስ ላጋርድ ልዕሊ 1,000 ዩሮ ካሽ ሒዝካ ተረኺብካ ገበነኛ ኢኻ ብሕጊ ክትሕተት ኢኻ ኢላ ስለዚ ካሽ እውን ገንዘብካ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩኻ ዘለው በባንክ ትራንስፈር ከንታይ መስላ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ካኸ assumption will be you stole it okay so cash is a unit of control now put $100,000 in a bank try to send it to someone privately like tell them you just want to send it to a numbered Swiss bank account right see how that works that won't work right that's a system በባንኪ 100,000 ናብ ዝኾነ ሰብ ክሰድፈትን ወይ ከናብ ካልእ ባንክ ናይ ስዊስ ባንክ ክሰድድ ገለፈትን زون አይሰርሕን እዩ ምስ ገበኒ ዝተሓት ገንዘብካ እዩ ናትካ ገንዘብን ናትካ ፕሮፐርቲ እናንዛረብ ዘለና ንቐፅል ሕጂ መወዳታ control on the other hand Bitcoin is the one network you can't control I like Bitcoin for the same reason the Chinese don't like it they can't control it nobody can control Bitcoin so the one network that gives you a decent chance you have enough exposure you have what 158,000 Bitcoin ማይክል ሴይለር ኣብዚያ ቪድዮ ቅድሚ ሕደት ኣዋርሕ ቅድሚ ሕደት ሰሙናት ተገበረት እያ 158,000 ቢትኮይን ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ኢንቨስትመንት 158 ሓንቲ ቢትኮይን ኣብዚ ሎሚ 442,000 እያ ዘላ 158,000 ቢትኮይን ዘለዎ ሰብ ይዛረብ ፀንሐ መሊሱኻ እንታይ ይብል ኣሎ ኣያኽለካ እንዲ ክንዲ ዝገዚኻ ከለኻ ትብሎላ ናብ ካልእ ርስ ክሰግር holdings and MicroStrategy you want more you can never have too much Bitcoin ቢትኮይን
أخول على نكتب لا يتخلني خم غنياتو تزبالة زي أسد كاي بفلاي منجستات كوكواس أو زي كله عينة أسد ده اللي تخين كازجن فلتتن فمقرن أنت لكات رايمبر بقليلو منجست سلو زي كواسرو هاكرز بقليلو هاك جبرو زغليهم زلزي كمل لساي نزارسي give me a second. The news this week when we saw hundreds of men rallying in Rome and giving the fascist Nazi salute during a ceremony in Rome. So what we see is that right-wing populist parties are taking over left and right. And so many ask themselves... انتهي تزارب الله زي حفتنا وينيا تبهل إثيوبياويتيا بحفش انتهي تبدلا زي رايت وينج زبهل يماناي كان في أب كلنا هجراتنا حيا ليزمة زلوا حدا كابت تسأجم تبلغن نشتك تزاربيا سلمنتها يوم أوروبيان كابت حما تاريخ زجبروا قبل الحزب كالوت كم هارولو زي كالو نفتنا يكرمكم الله سجدلي زلوا. Okay, how is it possible in the 21st century? And as an anthropologist, I had my focus in memory studies. So I'm very interested in collective memory and how, especially how nations deal with their shameful past. And Germany is a very interesting example because Germany is always being praised for facing or taking responsibility for its shameful role during the Second World War and during the Holocaust. And there's even a book by Susan Neiman, which was published in 2019, titled Learning from the Germans. So the author argues that the German society has largely accepted its responsibility. كم هرتنا انثروبولوجي بزعبا جرمانيا تزارب زلا جرمنسي بزحات معربايان هجرات كاب جيجا استمهرت كاب تزفصمتو جيجا تمهيرا زخدت نابلو زمغسوان كاب جرمن نمحر يلومون مصحف صحف سبات كم زلو يتقل زلا بحق جرمن كاب جيجوم تمهيرهم ديم الجرمن زلهم زي سمعوا اب جرمانيا يعني راكب جرمانيا وتي انا بافريقيا خيرا for its role and its actions done by the country in the past, particularly World War II and the Holocaust, while the United States, on the other hand, have not done so when it comes to the Jim Crow laws. And it's true, I was born and raised in Germany, and the Holocaust is definitely an essential, integral part of the German identity, which is rightly so. Starting from, I think, grade 6th or 7th, we are being taught about the Holocaust and the role of Germany during the Second World War every day. I train students, I train teachers, we work at schools, and it is shocking to me every time to learn that so many people, German people, even among the educated ones, don't even know that Germany had colonies too. Up to this day, there is still no justice whatsoever for the victims. So, انت تبدل بحب بحتر زبالة نوح فيديو خيط خدنا ولا قوات تاريخ ما بيت مرتيم هروات خونو أب جرمن توليد زعبيتي أب بيت مرتيم هروات هولوكوست قبل الإسرائيليين نزجبروا ترايز يا هذا السؤال لكم كل أمريكا جرمنايين دزاربوا قبل اليهود استجبرت رايو نازي 10 مليون رشاويين كم زقتلت فلتدو كباب 10 مليون زخون رشاويين كم زقتله كسب حجب زعبهم بزح كم زي زاربون تدعون الله سلازي قبل اليهود نزتجبرت رايو كحسا جرم أفريقيا زجبروا جبنون أفريقيا عاد بمولا ما يتقصوني أنكوناي تمهيرادو هولوكوست دغلا بالك الاسرائيليين في اليد صعدوا قبل الافريقيا زغبروا جبن كساب حج كحسايتو هبلو زرباي تغبرلو ديسكشن ايتفطرلو يت قبل الاسرائيليين استغبرجن كساب لومي كم عبينت مخينو لومي نعوز مسل جينوسايد كتفصم كلا اسرائيل ون اجوخي كن حق زاكينا يبلو جرمن مالتي سلازي بزح جرمنايان نتابل الافريقيا استغبره نجر كم زي قبلون حجون تجمتيلهم نابتين أي كلام كم اللي سخم زخولو نختم بهنا يلكون كتكون كتريوات خولي ما تعرف سابزا فيديو بلعل لكم بصحف should black people leave Europe of course they should جن قد من أبو مخاتكا بلان كلوا كاك خلالو مسا الله جبابيله بزح حصر بزح I will try to give you as much information as possible after فيديو تاتناتي أبزي أسمعوا ناي أفريقيا تجمناها تعادوا تراي يكونون. If one of us opened a store in China, I doubt if we'd get one customer. Open a store in India, I doubt if you could get one customer. In Korea, I doubt if you could get one customer. Same thing in Arabia. Then why are Koreans, Chinese, Vietnamese, and East Indians running stores in your community and making هذا تسليمي بلا مالهم أبناء تشاينا جزاوتي ويكابني تشاينا خير دكان تخفيتو بزح بيزنس أي مجبرني بلا له أب هند خير ويكا أمريكا وصدنا من تكا أمريكا يدزارب زلوا أبناء تشاينا وين زغم بتقول تشاينا تاون كيد تسلم دكان غير كعوات هيكلني يجزولونيهم أبناء هندي كوميونيتي زلوا خيرو زجاز عليهن أبناء كوريا خير زجاز عليهن أفكارهم زجاز عليهن بلا له كلاتهم زياتهم كن تشاينا هندي كوريا اليوم كانت أبت كوميونيتي نايتسلم وين نايتسلم تحجر متيوم بيزنس تغبرون كجزاء لومن أجمع يبلومن سلامنتاي
نساتهم كابتناتنا نيصليم دكان كجزو زي كله نحنا كابناتهم نجزء ملسله وسمو ويجي making profit and why not you? And the main thing is the lack of self-confidence. Confidence in yourself. There's no miracle about putting a store together. There's no miracle about buying. There's no miracle about bargaining. And that the man that's doing it is less intelligence than you in many cases, less training than you in many cases. So if he's doing it, chances are you can do it better. So أنت يبلا أتي تأجم نفس متممان سلزي بالنايو تسليم كما خا زجبرو بقعت على كم تسعد زجبرو يلكاوي كم تشاينا وزجبرو يلكاس سلزي تأمن ويسلزي نعمن ترايو تكال كنجبر كبيتكوين يكونن ويون تكال غير كان غدميت مخاطر يكون تساقم بتهم كالوت كوميونيتي نتنا تهم كوميونيتي كعبي خلو مسعبي هذا ما كالوت كوميونيتي ونمسيهم نمعبايهم زبلوهم تسلمت كن نسأليم كحجزو دلونا تيبلون ويكا confidence يبلون مغنياتو كابنا يسأليم حوام كجزو ناي كالوت تعادون ناي كالوت إسياويان جزيهم نوعهم كعبيو سلازم تصومنا بلا يزارب له زيا أقدر أسند بيا كن مهار الله زلنا خويني سمعني أب حبرة السبنة أفريقيا عندما بقولي لتريهي create problems, crisis, confusion, so that you can manage them. That's the norm. It's not for the. مبزعت جزيانتي ناي ويسترن هيجمنستيك تك تاكتيكس كم بريزنت سياسة بقير زردو سبيلا ويكا زغلص سبيلا زردو كله خليهم زغلص سبجن يلا انتي بلو بكال كالفيديو نمسير كوني كرياتيف كياس صقم تفدرمو نتصقم نافتحكا شجركا ويكا بلانكا تسالط سلازي تيروريزم دي قبرش برادي قلا مبزعتو بعلو يمزو بقسو نعو كم زفاتو خوينا ماتيهم قنا فتعدي ربحاتاتهم يسالطو مالتيو سلازي اجين ولا زبيرو باس قبر زولو ناي سدتنياتات بلا بلا زبلو زولو دحر مقارجا اتمنقسو نعو زحوق زولو ماتيو اجندا ناتو خاص سلازي غلمبر نسدتنيا وي يقنتي كال تحت زولو دخا كحجز خلفلو بوليس كلهم سلازي غلا يكون اجين great problems صقم تفتر نتصقم كم تفتر زل غير كدما حقتات كاتتصنع مالتيو sake of Ethiopia. It's not for the sake of the people in Ethiopia. It's not even for the sake of the region. We need to be held hostage indefinitely. It's a sustainable crisis that will have to serve their interest. They create it. When it cools down, sometimes they just instigate another problem somewhere else. نا إيرترا قداي نوسد إيرترا بقدان بقلن كتشفاچف كلا نربحنا إثيوبيا يكون بفصم قال كفالنا إثيوبيا كاوز ربح سبيلن ولا ونتزوبا زخون ربح يبلون انتي يجن نتا إيرترا على ما خاخ تهرم سلازلا كاخت الدغما سلازلا هذا أمبر إيرترا بمجادا أبتزوبات تزربح كاليلن ولا حد يزربح كاليلن إثيوبيا ويزربح هلا سومالا ويزربح هلا جيبوتي يزربح هلا ولا قال هلا سلازي إذن تايو كما يجيركا نت أجندانات كان خاطر سالد صقم كم زلو همسيلكا تيروريزم كم زلو قبرش برات حقز كم زلو همسيلكا نتي علامة تهرم تدلي تهرمنا بليزار and continue micromanaging this problem. This is phenomenal. And why they do it, I don't think you need an explanation from anyone. Any layman can tell you what's behind what they're doing. Is it for the interests of the people in Ethiopia or the region? Are we worried about that? At least for us, with a very wealthy culture, we have learned it the hard way. We know what it means. Our region is full of educative experiences. As to the future, the president believes that the global uprising against hegemonic power has begun, and there is reason to be hopeful. It's part of. So, بحفشة أنت يزبزلو أنت نيرترا أنت تميتنا كل تتمكرونا حيالا ننصارنا خوينهم نتكون تاتناتنا كم زقددن كم زخفن سلوس قبرو نويح تمكرو غيرنا لينا حدش هيكونن كبيديو واغا زخفليو انت خوني حدش نغير هيكونن علامه نعنا صليهم وي بحفشة ابكال وناي جنرال سبحات ون الله صلاتنا ايرتراونا هيكونن ناي ربحا غدايو ربحنا ايرتران ربحنا تومن سلازراص امزلو ناتم ربحان خصالتو كبغسلهم نابله يزغلص ስለዚህ እትከም አይነት ኃይል ድማ እና ደኸመይ ኸይዳሎ ሙዳ قدما يترفني زبلي ስለዚህ ዛ ቪዲዮ እዚያ ከም መጠንቀቅታን ከም ሓበሬታን ወሲድና ህይወትና ክንሰርዕ ብፕላን ዘለዎ መንገዲ ክንከይድ ምክንያቱ እቲ ዘለና ህይወት ሓደ መዓልቲ ክቅየር ይኽእል እዩ እንተ ተቀየረ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኻ ንስኻ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትወስድ ትኽእል ንክሪፕቶ ፈሊድካ
قال كفال كم بيتكوين كم انفستمنت ترى يكونس كم وحسنت معناته بيتكوين زخون نجر كوكو عصر زخ الحيلي يلن لازم تجنزبتي أبزخت كخيط تاع بفلاي ناتكا كين تلك مفتح ناتكا تلك نتكوين نبناتكا وولد كيركا بكينات كانت حاسو تخينكا ادوين ريكومنديت بزي فلطات زي تمكرن معناته كتفاكا سلازغل بتخين بتجن سقوم توسينا كنمهارن كابت زلو جمد وي كما اسرتي نخنوص كنغوايا لنا نابلكو نايلو مارساب زخدي لايك جبرو سبورت جبرو ابالات نايز channel كونو ناتكم دغفا قداسي نابلكو كسنا بتكمي تصبغو تشاو اجد اسمع بالتات ابزوان كنستقبللهم زلنا مجمريا علمنا كاب ناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصات خيدالا سلازي ابزوان زي ገንዘብና በዶላር ይሁን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካቡና ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገዳዳለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካላይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጥፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻት ውጽኢታዊ ይኮነን ንዑ